You are going to get a problem. This is not the uniform. You are impersonating. Ishakalu katukono kana wongone no senior ko disuta kalo Katakwi kese agiasi agwadika ingito Ekeun aparan kana balasa lo Eboikinos somero lo St Stephen secondary school kwaraida abobo lo Eboikinos atukotongin kalo Eboikinos somero lo senior ko disuta kalo Katakwi James Stephen engole ngesi abala ebe eshaka kwatakanye uni kede kanyango kese ejase Eboikinos ingito Ekeun awasha kitiriani kede akwata kanyare lo Eboikinos okarulo lukuminiare akaisare keda Karulo iwanyo keuna Enaaba le Idwe disomaite ayito yake de dwe e district kere dua kote kenyoni kede kanyangon ani wanybe keuna Enaaba tiriani kedo karu generale Idwe akora kanyare ikany so wanyi yata kine Enaaba kede dwe akora ti wongoni ko re shalami kina uria kanu Katakwi icha mutu bonbe erai anwa somna jokan no pote somero no Katakwi somato karuje etakitengole ebe Edautos imwalimun aiskapikin Idwe jokan potu adautos kapikin Idwe atumono ni na kanyere na yare briefing akironwe beti kesa tupiti do igen bonu be obwe parliament itutubu a new UNEV Act 2022 no bwe president doko kakekan na de jata tarkede ikisilanwe langiri no yarnwe posik idumu njidi akariti no penalty raya kironwe polokono. Actually, because we do just good results, we have prepared them very well. So we expect very good results as well. And in simple terms, I can say they should observe the board's rules and regulations as per the example they are seeking. Mam ika muntere edie somero ko districta kalo Katakwi kano akoko aingito. For the last karto monokau mame somero no Katakwi no ikamutere keda diskiro no ikamuto sakiro no aingito. They yonte ngoboni mo karulo da mame bationi sineta kanuni nara idautu sa skapikini kosi eja songonda obu engole ichoraka awuriaka aija ikiti Idwe iborolu ipudasi kese kano aswam ainyito Ekeun awasha aina kini Idwe iboro mebe eto som akwaras kalamu ke disirigini disano agwelo ni boridis ko yakoro benga ile pawuriaka mere ay no manakini Idwe simun ara limono kina chekiro le pedorete ay janga kini keso to mapakani somate nyitona. Anuka TV is first watching ko disuta kalo Katakwi.